Hai si emang, siapa digaji sabaraha? Mau gitu teh? Ulah loba ngomong, siapa digaji sabaraha? 200. 200, apa? Lah. Ya. Mau gitu teh? Ya gaji, tapi ulah kadi deui balik kadi itu balik. Oh siap, atuh nuhun teh nya. Nya, sami-sami balik nya. Awas. Hari situ bagian naon gawena? Nah situ mah tukang bakso, kerenungan mangkok bakso situ mah. Aduh, di tekor hari marah duit, itu kejutan mangkana.